Interstate Inter-District Border Vigilance Committee tumpen pherengke amai kangnipon. Rupon hingja amethang hempen bite ingbochok ajoine pherengke amai kangnipon. Difu taralang solo thengpi anu along kedo Don Mardi restaurant along Kanghu Kilu. Nijangkar Rianglong number 1 Doramla constituency kaparlo. Paipai Chikloni Phaing Koyarni Pothalang so along Interstate Inter-District Border Vigilance Committee atumpen pherengke amai kangnipon. Labangso pherengke amai kangnipon angkok atheke kedamtang Karbi Anglong District along Polling Station 36 atum Nogao District along Sepalut Pon Lap ajoine 1975 aningkan penangbor ibomlo. Sita chunun edet ajoine pining 2023 aningkan an se EM Prabhat Chandra Taro pen pingkhat pon sekuthot committee seng pon penon sai chun pon popu ajoine se pherengke amai kangnipon lo. Labangso pherengke amai long thonsing terang ahin pen simai chpehem phupon. Dongka mukam pen prenga balmigi report News 18 Difu. Kaya tala itong border disputed ko apot haksi itong kido su ithake su kaya tala kimbong su kachuri ta doko sila so po thak bang alali itong la ake hai promotion to bang mathal di la bang chak chida po itong koson sila so asulo solman po koson sila so ki pachok un ko pachulun ko thak hapen siala li mathalo di la bang itong ki claim ni bang ke kinang so po se ake alu isi atwalang namno bolte lagi itum la digital india ko apu thakba online no ke sapori ko no luchale to bunela online documents ko situm apply na ko pasi kabiang long yung si dogat pen alang li to documents pilu ko la bangke isi ke porhe war sai pa Nijang Karbiang long thalang swalong paipai chikloni phaing koyarni Rupom injai pen amethang kulat along pherengke amai kangnipon. Kedam tang niphai repli paipai chiklo ajo porphai kre sira chitima formalom pangthek thek the tumpen Rupom injai hempen discover 125cc red black abide in hupondet I join si pherengke amai kangnipon ang koklo. Alang li bathalang so police station along ta application tajir damlo sita thang abir talong lelang. Nasi madu abang pule theklong sita anang birta ekbek thapu kachuning di padu pondo. Dongka mukam men prenga balmiki report News 18 Difu. Dari kakos kena heno nasi agadi kang imbude joni si nil pini rakene ke kana red black dark soka gosong dilab lo red black iga pen KR pang tokri asi engine number titis number ada lak soka gosong mu hirangki coating di pan ko asi so phone number ala ka gosong sudelo asal phone number pen nil pan adule theglong sta nil panang hungri phasi chuni riglo sarang di report bilang nong na police salong ta missing complaint bilang lo bothang so thana lo tape di jungjung da chiri ko lo konsita non ta kilongji mande angring thanglang hota tape nili rong ke permanent address ke rong kor te rang rong tape Paipai chikloni phaing cap ani patobe ajo porphai hini difu taralang solo thengpi anu along kedo Don Mardi restaurant along Kanghu Kilu. Kanghu Kilu datum ke pon long lake plastic dining table. Lapen non birta tok boma pora hot koma tumlone pangthek ponthek thelang. Difu pen indika milikpi report News 18 Difu.
Post di kong. Kini nga kalau pun panen atau tak bilang ya. Bisa ngapain halah kayak komputer lah itu turok bu. Oh ini pun peta gas.